TV. Gikone to Buge mag CBC manyocha oyudi bungu ma Kaptagat, County ma Baringo Chwale County mano winjo gidhie mano County ma Nyamira. Director mar somo County ma Nyamira Joshua Kega mano loso bang yango bugego kaka mano winjo chwal skunde manie county no ko ne giyudo buge duto katon 554 kaka no winjo chwalgi. Kata kamano jopuonj mawuok Nyamira kwa piny owacho mondo mi holo lai makare mar chwalo buge e skul ka skul mondo mi bagne makamagi kik bedie ndalo mabiro. Zile vitabu zetu ambazo zilikuwa zimepotea na zikawa zimetupwa huko msituni huko Kaptagat tarehe 20 asubuhi, siku ya Jumamosi tuliweza kuzipokea zote na zilikuwa carton 540 zote tuliweza kuzipokea hapa Nyamira, na leo tuko na hafla kubwa ambayo tutasisabaza kwa mashule kwa walimu wetu wakuu ili zifikie mashule yetu. I want to urge the government to ensure that these books are brought direct to schools instead of taking them round until we get them from the forest. Let the books be delivered direct to schools.